at last مونږه د نمخ کې previous lecture کې د database باره کې اوسو خبره تشریح کړې چې آی database څه شی دی and the database موږ ته فائدہ څه ده and how we create database مونږه د نمخ کې صرف او صرف د Microsoft Access او د RDBMS باره کې اوسو خبره تشریح کړې وي چې Microsoft Access څه شی دی. I'll take a preview, a snap look to the previous lecture. So the Microsoft Access چې کوم دی او داسې پروګرام دی چې زیات کرمونګه دا ډیټا یو ټول دی یو آله ده د پاره د ډیټابیس جوړولو او بیا موږ ډیټابیس تعریف داسې وکړو چې کله یو څو ټیبلز یو سیشن هغه ته موږ ډیټابیس وته ویل شو. هر یو ارګنایزیشن ته د ډیټابیس ضرورت وي او ډیټابیس صرف او صرف چې کوم دی دا ډیټا مینټین ساتي دا ډیټا ځان سره اکدي سٹور کوي پرمننٹ نو پرمننٹلی ډیټا سٹورینګ د پاره چې څه استعمالي کی سافټویر فارم کې ایت موږ ډیټابیس وته ویل شو. ډیټابیس ماته اوس ته بار ویډیو چې already نن سبا چې دوه قسمه ډیټابیس ټایپس دي یو ته DBMS وي او بل ته RDBMS وته ویل شي. DBMS ته اصل کې موږ ډیټابیس مینجمنت سیستم وایو او RDBMS ته موږ ریلیشنل ډیټابیس مینجمنت سیستم وته ویل شو. دا DBMS یا RDBMS چې کوم دی دا د سافټویر یو مجموعه ده چې دا غي په مدد سره ماته دی یو سافټویر سره تراکی او دا غي په مدد سره یو فل پروجیکټ جوړ کما. اوس ډیټابیس چې کوم دی DBMS دا مخ کې چې څونه سافټویر کا فاکس پرو کا DBase کا GW بیسیک چې پای کو څومره ډیټابیس جوړېدل نو دا ټول چې کوم دی DBMS او پای کې دا غټ مصیبت و چې د یو پورشن د پاره باندې یو ډیټابیس جوړو څنګه چې تاسو ته ایگزامپل درکړو. په DBMS کې دا غلطي دا و چې سه فار ایگزامپل کې څلور تناو لګیو ایڈمنسټریټر او بل ډایریکټر او بل اکاونټنټ او بل کیشیر نو کتاب یو ځای کې ریکارډ جمع کړه ته بل ځای ته د څلور وانځونو کې بس تا ریکارډ جمع کېدو دا مشکل مسره ډیر زیات پیداو پای سره پر ریډنډنسي تکرار براته او دا تکرار د وجنه به زموږ ډیټابیس بیا فلاپ شو ختم بشو. دا غي د وجنه مستر کورټ چې کوم دا یو ساينټیسټو 1875 کې د سوچ چې آیا مونږ دا سوال نشو کولی چې یو ځای کې ریکارډ فیټ کما او ریکارډ چې کله یو ځای کې واچوم نو دا نه پس چې کوم دې زغوام ریکارډ سمبل ځای کې وګورم او دا د بیا د اچول ضرورت پاتې نشي. نو RDBMS ډیزاین کو چاہیے ریلیشنل ډیټابیس مینجمنت سیستم ہے وته او هغه ریلیشن ډیټابیس مینجمنت سیستم چې کوم نن سبا چې څومره سیستمز دي دا غي بنیاد نن سبا په RDBMS باندې خو دي. لکه تاسو یو سمپل مثال درکم نن سبا چې څومره ډیټابیسز دي نو هغه سنټرلایز سیستم دي. سنټرلایز مطلب دا دی چې په یو ځای کې ته ډیټا واچې بل ځای کې ته اتوماتیکلی کته شي لکه کابل بانک یا دا نور داسې بانکس چې کوم دي د ټول سنټرلایز سیستم باندې کار کوي. مطلب ته جلال آباد کې پیسې واچوا آن د سپاٹ کابل ته چاته فون کوي ته زما اکاونټ ته وګوره پیسې راغلي دي اتوماتیکلی چې کوم ټرانزیکشن تاسو سره د شوی دی خو به هغه ټرانزیکشن به تاسو سره الته کې ملایويږي and you will see the proper transaction and reality there. دا سره د ډیټابیس سپورټ so دا سره د RDBMS او د Microsoft Access باره کې څه خبره وي. Now we are discussing what is database fully چې آیا database څه ته ویل کیږي. نو تاسو ته already د database باره کې ویلو چې وی a collection of tables. Table is called database. چې کله یو څو tables یو ځای شي نو هغه tables ته موږ څه ویل شو هغه ته موږ ډیټابیس وتا اصل کې وایو. that is called database. مثال تاسو درکم لکه Zix Institute چې کوم دی قدیمه ته چې د لپاره یو سافټویر ډیزاین کا نو د سټوډنټ ډیټا با ځان له سٹور کیږي د فی ډیټا با ځان له سٹور کیږي دا غي د ډیپلوماس ډیټا با ځان له سٹور کیږي او دغه سه فی سټرکچر یا د امپلوی چې کوم کسان د کار کی داغي سیلری سټیټمنټ داغي ایجوکیشن وایز سونه ټیسټیمونیلز ډاکومېنټس دا بزان له سٹور کیږي دا سه ایکسپنس بزان له سٹور کیږي انکم بزان له سٹور کیږي
کیږي وغیرہ دا ټول زموږ ټیبلز شو د سټوډنټ ډیټا اخودو د لپاره به یو ټیبل جوړوم داغه د فی لپاره به یو ټیبل جوړوم داغه د ډیپلوما انفارمیشن معلومات چې کوم ځای کې سٹور کوم دغه د لپاره به یو ټیبل جوړوم د سیلری د لپاره به یو ټیبل جوړوم د ایجوکیشن دغه څه وغیرہ وغیرہ د هر یو چیز د لپاره به یو ټیبل جوړوم نو د ټیبلز جوړېدو لپاره دا ټول ټیبلز چې کوم دي نو دا موږ اصل کې د سافټویر نو دا سافټویر د ټیبل د مجموعې نه جوړیږي نو زما د زیکس بار کې چې څومره ډیټا ده نو اوس ما په دې ټیبل کې پرته ځکه موږ وایو چې کلیکشن اف tables is called database او دا څومره ډیټا چې راځي نو دا به د زیا انسټیټیوټ د پاره او د دې انسټیټیوټ د پاره به استعماليږي ځکه د ټیبل ډیټا سٹور کول لپاره به خامخا ټیبل نو مطلب student 1 2 3 4 5 how many tables there are it will be created and then the data will be stored in these tables and then we further communicate with the database دا څنګه بیا وروسته مخکې database سره خبرې کوو او دا غي موږ دا each and everything کوو یو بل مثال تاسو لدرکم say for example یو شاپ ته هغه ماته وی چې ماته یو ډیټابیس جوړ کا کوم ځای ډیټابیس جوړو ما اول خو خامخا ماته پکار دي چې هغه پروډکټ یعنی سٹاک ټیبل وزانه جوړیږي مطلب دا دې سیدا سما دکان دی سید نور الله دکان دی اوس نور الله دکان د کمپیوټر هاوس دی اوس پای کې څونه کمپیوټر د کم نه راځي دا هغه سٹاک دی دا پته لګي دا سٹاک ټیبل نه چې ما سره د څونه پیسو مال زما په دې دکان کې پروت دی او کم سیز ما سره پروت دی سره بیا چې کله سه فار ایگزامپل اوس هغه سٹاک کله ما سره نو بیا زه دا نه پس په کسٹمر انفارمیشن ځان سره एकदम او د کسٹمر انفارمیشن مطلب دا دی چې کم سیز ما کم کسٹمر په کم اورس په کم ټیم باندې وړي دي اوس سه فار ایگزامپل اوس په دې څنګه پته لګي چې ما سره 100 کیبورډز دي او ما نه لس کیبورډ چا واغستل نو د سٹاک نه هغه لس کیبورډ کټ کیږي او 90 کیبورډز په اتوماتیکلی هغه سره پاتې کیږي that's why نو سره چې کوم د سٹاک ټیبل کسٹمر انفارمیشن ټیبل دا څه خامخا ایکسپنس ټیبل بمی او خره کې چې کوم د ریزلټ شیټ یا وټ ایور سو ایچ اینڈ ایوریثینګ دی امونګ بیا صحیح طریقې سره مینټین او کتی شو دا معلومات په اصل کې ځان ټیبل کې موږ او دا ټیبل دا معلومات چې موږ ځان ټیبل کې نکدو د موږ نشو کولای چې سه فار ایگزامپل یو ډیټابیس جوړ کړو اوس یو سمپل مثال تاسو لپاره دا کار موږ سره په ایکسل کې نه کیدو ایکسل له هغه کسانو د پاره دی کم کسان چې په کمپیوټر باندې ټیک طریقې سره لپیږي ډیټابیس سیستمز باندې لپیږي او هغه اټ لیست دومره دی چې اکاونټینګ از د کړي او صرف ټرانزیکشن پکې پاس کولی شي بس اته کې تاسو را ماستر او چایلډ ټیبلز نشي جوړېدل دا غي مثال تاسو لپاره کوم let me give you a good example ګوره کچره دا ډیټا ځان له سٹور نه کم نه نو ما سره یو غټ مشکل دی چې په ایکسل کې د خو تاسو ته ما غټل کې لګ منشن نه کو ایکسس کې تاسو ته خیم چې هغه پرابلم سره سس دی اسې یو مثال تاسو لپاره سه فار ایگزامپل څه بدا 6 د فی خبره وکم دې کې دا مشکل دی چې دې کې هر څنګه په یو ځای باندې ورچو ګوره ک سټوډنټ آی ډی وی داغه نیم وی دا کورس ټایټل وی دا فی وی دا پیډ وی دا بیلنس وی ایٹسټرا دا ټول خبره موږ سره د اتوماتیکلی راځي اوس آی ډی چې کوم دی آی ډی 1 زه کوم چې سه فار ایگزامپل نور الله او دا سه کورس سه فار ایگزامپل ایم او اس او بیا فی اور کې 1000 او بیا سه فار ایگزامپل ټوټل فی سه 5000 او دا سه 1000 پیمنٹ یو کو او بیلنس په باندې 4000 پاتې شو سه په سبب بل میاش دی بیا راځي بیا دې پیمنٹ کوي بیا ورته د دې معلومات په ما سره وګوره دا څه تکراریږي بیا ودم چې 4000 فی دی او دا څه 2000 پکې پیک او دا 2000 پکې ما سره پاتې شو دا ګوره دا څونه غضب ښکاري مو سره که سبا ماته یو کس وي چې ما ټوټل څونه پیمنٹ دا کړی دی ما ته خو چې په دې کس باندې څومره بیلنس پاتې دی تاسو له وګورئ دې ډیټا ته دا څونه غړ حساب مرکز چې ټوټل بیلنس په دې کسانو باندې څونه پاتې دی نو که دا سم کما زم چې په دې یو کس باندې څونه بیلنس پاتې دی دا د فین زیات په باندې بیلنس پاتې دی which is wrong you can consider it تاسو دا کنسیډر کولی شئ دا چې ګوره ایکسل مال څونه غړ حساب راته راک there is a very big ambiguity that technically master database this is completely wrong پدې کې غټ مصیبت څه دی یو خدای دا پرسنل ډیټا نه دا ما سره بار تکراریږي بایک چې داسې چې یو ځل دا آی ډی نوم او بیا دا غلان د ټوټل ډیټیلز دا قسمه سره راغلي
नदी कस बड़े सही तरीके से रमायो डड़ा मेंटेन करे वो पावर अगर रिजल्ट एक पासाना समझता उससे ओकस दो काले पेमेंट कई बराबर मतलब दारिच 12 times होले 24 times बराबर रिकॉर्ड मास्टर तकरारी गिरल तकी तो दे ओकस मास्टर 24 रिकॉर्ड्स तकरार डबल तो मास्टर 10000 स्टूडेंट्स सी जमा डेटाबेस फ्लॉप शो जा पाए के सही तरीके से मैदान Zaka data the Excel the Excel ne this is also a DBMS but the kyom da mushkil shte database management system dam de lekin munga da karu nishu kole de da para purely munga zyad kar se istimalu Microsoft Access istimalu kasabata na sum tapusu ki what is the main difference in Microsoft Access and Excel da se der zat mukhtalif wali Excel ch kam de ata professionally nish istimalu Excel yo idara ki chilm nish istimale de या यो खबरियात साथे एक्सेल आ कसान इस्तेमाली चकल आवता पर डायरेक्ट रिजल्ट्स पकारी एक्सेल दा से दे लगा सिंह जता सो किताब चके आ डेटा ही जवे बस रोजाना बस तासो हेडिंग की रोजाना बतासो जो सोना टाइम तासो रजिस्टर नंबर करे आ हम रिकॉर्ड बस तासो चकम दे मक्का कंप्यूटर बांध के बैठे और सिर्फ तुम रखोशी च कैलकुलेशन द कीबोर्ड कैलकुलेटर न लग आसानी से होता से कंप्यूटर बांध और हमारा चकम तासो पर रजिस्टर की कवे तक से तासो पर एक्सेल की खोल दे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सकार गई डेटा जो जलवाचोला पयो बटन सर ऑटोमेटिकली स्टार्ट रिपोर्ट डिजाइन लेट मी गिव यू अ गुड एग्जांपल उससे फॉर एग्जांपल उसको से एक्सेल के चरतमा से डेटाबेस मौजूद भी कचरमा सर एक्सेल मौजूद यूज पाए के मेंटेन को मलका से टेलर एग्जांपल तासो अदर कमा लेट मी गिव इट से फॉर एग्जांपल दादा के मिसाल दे जेता सोले सही तरीके से मेंटेन कम दरे कम दला कजो दर कम ची एडमिन एंड देन एडमिन तो गुरे ऑलरेडी मास रिकॉर्ड प्रोते कमा दे का स्विच भी मास यो रिकॉर्ड दे अगर आप सर्च का हर यो रिकॉर्ड ची से फॉर एग्जांपल 682 रिकॉर्ड नो बाय आईडी वजराशमा 682 सोने इजी तरीके से जबरदस्त रिकॉर्ड दलता उबा समा सर्च पे किया जास्ता रिकॉर्ड दे और दे हर समाता प्रिंट आउट बस ऑटोमेटिकली द ईच एंड एवरीथिंग चकम दे अगता त 1 by 1 स्टेप की प्रिंट आउट देता उस कुत्ता एक्सेल के दाके तबदा रिपोर्ट्स बार जोड़े उस तजबल कसम चकम दे मेंटेन कोलिश कज से फॉर एग्जांपल ओगरे ने कदे से खमा सर टोला डेटा पता था कि सिर्फ कमीज ना ओगरे ऑटोमेटिकली मासर सोना खतरे के सरा दा सलान दराजे ईच एंड एवरीथिंग दा का सर मौजूद थी तो मतलब दाले डेटाबेस मुंते और जबरदस्त प्रायोरिटी दा तरह की हर सब की मुंगो डेट पासाना संपदी यूज है बांधी कुछ ऐड रिकॉर्ड as we have here to do that this is say for example by automatically record add कमा माता रिकॉर्ड और मखसे गेट की तो मतलब में दारे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस दोनों घटा खूबी दा उस पदे के तास ओकतल जो यो कसम सर सोना खतरे के सरा डेटा मेंटेन शुआ यो मिसाल दल दागे दर कमा जो भी डेटा मुसर पदे तरीके से मेंटेन की गई तास जैसे लाइक मेंशन कम ए फॉरेन कस्टमर वगैरह उनका मेथड मा सर बार मातराजी हम दा यूज है that our data show other the land details should देते so we can put them here as well no मतलब दारे चलान दी मास्टर डिटेल्स दी no मतलब दा मालूमात मास्टर योसल पकार दे उसको से फॉर एग्जांपल दे दा वेस्कट शो या से फॉर एग्जांपल को वेस्कट जोड़ी नो करंट डेट पालता वाचे दा कर ईच एंड एवरीथिंग ता से मखामखकारी बस दा टोल पके वाचवा और उन ददी दा रिकॉर्ड च कम दे कम मास्टर बरने पोते दा बता सर योसल बार बता तकरारी की ना दा मुश्किल मासर दी जे ऑटोमेटिकली हर शुरा से नो दा कम डेटा च मासर बर प्रतक दा जमा मास्टर टेबल दे और दा कम डेटा च मासर लांदे तकरारी को दा जमा चाइल्ड टेबल दी नो याद साथे लंबे गट डिफरेंस चीजें ज्यादा कर स्टूडेंट्स तखम कना नो पे एक्सेल की दावत मुसीबत दे च बाइक के मास्टर और चाइल्ड टेबल से कम दे अगर निश्चित मर्ज के दे इधर वच दे मुंगा डेटाबेस अल तक निशु क्रिएट हो उनका ओवरऑल द डेटाबेस खबर है खुदा उस्तमा बे तारीफ दासिम को च भाई अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दासिम वेले कना अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड डेटाबेस च कले also ऑब्जेक्ट्स यूजेशी नाले तमुंगा डेटाबेस होता सिलवायु च भी कले also ऑब्जेक्ट मुसर कंबाइन शी नाले त डेटाबेस वायु और तास्तमा और मुझ दा ऑब्जेक्ट सिस्टम अटेंटिव शे आ ऑब्जेक्ट मुसर टेबल दे क्वेरी दे फॉर्म दे रिपोर्ट दे मैक्रो दे and module they are sending that's amga objects or mata stumbe these objects have a relation with each other
او د دې objects په یو بل سره خامخا یو ریلیشن موجود دی کله دې object یو بل سره یو ریلیشن نه وي it will not be dissolved table به form سره تعلق ساتي form به table سره تعلق ساتي زما ډیټا به د form نه table ته ځي چې کله سرچ کوم د form په ترو باندې بس ډیټا د table نه راغله نو ځکه دا موږ سره overall that we used here now we are coming to the practical session خدای د پاره تاسو یو څو terminologies څه اصطلاحات دي چې هغه مخاطب تاسو یاد وي that is called database terminologies چې کوم دي د database باره کې یو څو اصطلاحات دي چې هغه تاسو مخاطب سره یاد ساتئ نمبر 1 چې کوم د موږ سره entity دا بل class entity دا او بل موږ سره چې کوم دي سه دا سه field دی دا سه data types دي data types دا سه primary key دا سه foreign key یا constraints ہوتے ویل کیږي constraints no primary key and foreign key etc دا دي ٹھیک ہے نا primary key and foreign key and the other one is indexes but I'm not defined here these things too دا یو څو اصطلاحات چې تاسو خامخا بار پکار راځي نو دې ته موږ database terminologies وته ویل شو د هر ځای یو خپل اصطلاحات دي او هغه اصطلاحات چې کوم دې موږ هر ځای کې استعمالو مسجد تلاشه قرآن ایت بوک نشه ویلې جانمازتا carpet نشه ویلې تاسو کلاس تراشه so this is a computer that is a chair that is a projector اوس کوم اصطلاحات دلته استعماليږي ځانله اصطلاحات دي مسجد کې کوم اصطلاحات استعماليږي هلته کې دي استاد سوال چې یا پاٹ نیمایه نو هلته کې تاسو مختلف اصطلاحات استعمالوي که تاسو کیمستري وای نو هلته مختلف اصطلاحات استعمالوي دا سمو سره ډیټابیس هم انجینرینګ سیکشن دی دا هم انجینرینګ سره تعلق ساتي نو باید چې خامخا تاسو دا یو څو ټرمینالوجي ځان سره پک کې او د دې ټرمینالوجیز د وجنه تاسو کولی شئ چې به فردر یو څه ډیولپ کړئ اول اعظم اصل کې انټیټی دا چې آی دا انټیټی څه شی دی او دا یې سره څه فائدہ ده what do you mean by these things entity what is entity هر اساس چې تاسو په دنیا کې ګورئ تاسو انټیټی ده تاسو ما بلر زموي کاغذ تاسو فار ایگزامپل که چیر دی که ټیبل دی که ټایم دی که کسٹمر دی که امپلای دی که ټیچر دی که سټوډنټ دی که پیشنټ دی که ډاکټر دی هر څه دی دې ته موږ اصل کې څه ویل شو انټیټی وته ویل شو نو موږ دا څه وایو چې each and everything in this world is called an entity هر حاسس چې په دې دنیا کې پروت دی کاغذ بیجان دی او جاندار دی ایته موږ څه ویل شو انټیټی وته څه ویل شو لکه یو مثال تاسو لدرکم لکه دا سټوډنټ چې کوم دی دا زما د پاره یو انټیټی ده اس کو سے فار ایگزامپل یو ارګنایزیشن لا کالج لا انسټیټیوټ لا یونیورسيټي لا یو ډیټابیس جوړوم نو زما د پاره انټیټی څه ده هغه سټوډنټ ده سے فار ایگزامپل امپلای زموږ هم یو انټیټی ده اس انټیټی د پښتو کې څه وایي ماده امپلای زموږ یو بل انټیټی ده سے فار ایگزامپل زپا امپلای له یو ټیبل جوړوم فلحال زپا امپلای باندې کار کوم دا زما انټیټی ده څه یو دکان لپاره پروجیکټ جوړوم نو پروډکټ زما لپاره یو انټیټی ده زه یو هاسپټل لپاره یو پروجیکټ جوړوم نو پیشنټ مریض چې کوم دی زما انټیټی ده اصل کې اوس که زه د کنټیکټس لپاره یو دا جوړوم نو ایمیل شو وګوره ایمیل شو فون نمبر شو دا سه ایڈریس شو او دا سه سیل فون شو دا زما سدي دا زما انټیټیز دي ځکه زه کنټیکټس جوړوم اصل کې ډېر یو سمپل یو ساده مثال به درکم سے فار ایگزامپل سمپل مثال بس تاسو په ډایرکټ پیش بھائی you are eating chicken the chicken تاسو را باندې کړي بس باندې دي chicken باندې chicken تاسو چې کوم دي هغه انټیټی ده بس
जो भी चीज आप कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, इस पे आपकी एंटिटी कहलाती है। अगर आप बर्गर खाते हो तो आप तो ऐसा नहीं कहते कि भाई मैं चिकन खा रहा हूं, ठीक है ना? कोई बर्गर हो वही से पेप्सी फ्रो, ये तो बात नहीं बनती ना। So that's why consist tasu come on the spot stasu dalan stasu khore da stasu entity da sak chuba ala stasu entity da sak that is your entity मतलब में दादे कम से stasu discuss कवे कना चुप ala stasu entity देखिए ब्यादा entities class entities we class entities से शेरे what is class entities दा द PCS कोर्स देखा दागे में ताउस तलक डिस्कस के जिताउस पदेवाने पेशे पदे अरसबा कल आप कहीं पे जाओगे, आपसे टेस्ट इंटरव्यू लेगा, फिर आप जो है ना कभी अगल बगल, कभी किधर कभी किधर, कभी अंगा कभी बंगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इससे सारी चीज़ों को सही तरीके से जानो, ताउस दास सही तरीके से ओपेजने ताउस दास मुश्किल ला डायरेक्ट ताउस वाच दीज आर द थिंग class entities या entity class. So the very key, the properties of an entity. So the properties of an entity is called, ठीक है, is called class entity. Collect जैसे say for example the entity आप मुख्तलिफ properties वाई करना नारी तमुंगा सिविल इशू आई तमुंगा क्लास एंटिटीज होता है या क्लास एंटिटी होता है। मिसाल चिकन खुरेना, इसकी ताई, इसकी पाई, इसके पाँव, इसके पर, इसके सर, इसका दिमाग, इसकी क्लास एंटिटीज कहलाती है। मतलब दारी जो स्टूडेंट समान एंटिटी द क्लास एंटिटीज बसी बिल्कुल सिंपल सी बात, दागा आईडी, दागा नेम, दागा फादर नेम, ठीक है ना, दा फादर नेम, दा एड्रेस, दा कोर्स टाइटल वगैरह, दैट विल बी द क्लास एंटिटीज। मतलब में दादे द कम सीस तासु डिटेल्स सरलाश है ना, दा डिटेल्स ता असल के मुंग सोत विल इशू दाई तमुंग क्लास एंटिटीज होता सकते। मतलब सिमसरा जस्ट वी हैव फील्ड एंड डेटा टाइप डेटाबेस द लिहाज नदी तमुंग फील्ड मुतविल इशू मुंगो ता प्रॉपर्टी मुतवायु और मुंगो ता एट्रीब्यूट मुता सकती है। एट्रीब्यूट इसको जानो, फील्ड, प्रॉपर्टी एंड एट्रीब्यूट ये सारी कहलाती है। उस एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी, फील्ड से दे आईडी ता दे तमुंगो यो फील्ड होता सकती है, ठीक है ना, ये तमुंगो यो फील्ड होता सकती है, यो प्रॉपर्टी होते भी डेटाबेस देने का। सो को फील्ड ही कदा से फॉर एग्जांपल नेम ही तो दा टूल मुंग सर्च कम दे दा जमायो एट्रीब्यूट दे और दा जमायो फील्ड दे और दा जमायो क्लास एंटिटी दे सकते, ठीक है। वेरी सिंपल है, सिर्फ इसको जानो। उस दा आईडी में पस की, दा नेम में पस की, दा फोन नंबर में पस की। सो आई हैव टू थिंक उस दे दा पारा पस कम है और डेटा टाइप असाइन कोमा उस मादा पता लगी कि आईडी बा हमेशा पारा नंबर हुई, दागा से स्टूडेंट नेम बा हमेशा पारा टेक्स्ट पई, दागा से फी बा मुसर दागा से करेंसी की भी, ठीक है ना, दा मुसर करेंसी की भी दलता आओ दागा से फोन नंबर और मासर पर नंबर की भी नो दागा टेक्स्ट, दागा नंबर, दा करेंसी, दा से whatever दे तमुंगा असल के सिविल इशू दे तमुंगा डेटा टाइप होते की इशू असल डेटा टाइप्स दा तमुंगा डेटा टाइप्स हमारी डेटा टाइप्स होगी। क्लियर ना? सोयो कि नहीं? देखे कना सुते माशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल क्वेश्चन कर लूं। अच्छा भाई डीबीएमएस क्या चीज है? डीबीएमएस अरे डीबीएमएस क्या चीज है मेरी जान?
RDBMS क्या चीज है? DBMS और RDBMS के दरमियान कोई फर्क बता सकते हो? RDBMS में RDBMS की DB के RDBMS की DBMS की वजह कल ये हो सके चेंज रहा टोल के बराता दा मुश्किल नशो खमा तो दा मुश्किल कारी और RDBMS की दासिस न कीदल बकार चनस व मुगा RDBMS यूज करे कर DBMS यूज करे सकदा उड़े खा चेंज दे कुछ तपस्सर जेनु के तगरात के उच काबल बैंक कम दे जर ब्रांच दी और दिल ता पैसे जमा करो तो अब टैक्सी बनी वाली हो कली के बगैर जता काबल बैंक के पैसे जमा के वाले ताऊ के पैसे जमा खद खराब दे अब यार तो खान तम वापस से जगह तम यो ब्रांच था और उस कैलिफोर्निया में यो ब्रांच था तम वापस से जगह तो 100 डॉलर हो जाएगा लल्लू के का भाई या कम चित्त के रात अपोजिट हुए RDBMS के तक मुहिम हो DBMS के तक आज क्लास एंटिटी और फील्ड के सफर रखते हैं क्लास एंटिटी दे पर साथ कदा और आईडी शो नेम शो आईडी नेम और राशि रजिस्टर और फील्ड एंटिटी लगा आईडी चिदा दा वो सर दा भाई आईडी चिदा दा नेम ही दा बने भी आईडी बनेगी आईडी पर नंबर है सर हां और खुदारा दादा आईडी बने भी आईडी पर हां शाबाश और नेम आईडी हां सही मतलब फर्क है निश्चित नो सही देखा हां जी ये डाटा टाइप क्या चीज कहलाती है डाटा टाइप क्या चीज है सॉरी हां जी आगे दौड़ पीछे छोड़ चुपकर मास्टर मास्टर आ गए लेकिन यार अच्छा सर ये टेक्स्ट डेटा टाइप your text हम data type की दिश और data type हम text की दिश text number हम की दिश text number हम की दिश नंबर हम data type text number data type समझ के बराबर है ताकि बराबर है अच्छा आजो भाई आजो 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 एंटिटी से तब एंटिटी like a singer sing एंटिटी क्या चीज है मेरी जान क्या है इंद्वान अच्छा 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 इनवान एक एंटिटी है सब्जेक्ट एंटिटी अच्छा हाँ जी व्हाट इज एंटिटी व्हाट इज एन एंटिटी बोले काटू ना हाँ जी अरे आशीष चिकार की लगा मिसाल कापसी की कलम माने चिकार की एंटिटी है हाँ से बल मिसाल वर्कचे कंप्यूटर एंटिटी दा था एंटिटी तारीफ करो ना हाँ everything in this world is called entity मिसाल में name shows हाँ नासर अखबार की चनाज दा एंटिटी दा दो बड़े एंटिटी दा इतने छोटे एंटिटी हम स्टडी द एंटिटी दैट वाज लास्ट नंबर टॉपिक द कंस्ट्रेंट्स था जबरदस्त टॉपिक्स थी और जमता से प्रूफ लीज द कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है सिक्योरिटी हर जगह के वाले मुख्तलिफ इस्तिलाहों में खाते हैं मुकाम सिक्योरिटी का कंस्ट्रेंट माना था सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट मींस सिक्योरिटी ऑन द डेटा or table
or database باندې چې کوم سکیورټي موږ اپلای کوو دا ته موږ سوي دي شو کانسټنټ وته شو کانسټنټ کې دوا قسمه کانسټنټس دي یو ته پرایمري کی وي او بل ته فورن کی وتا سکي پرایمري کی څه شي دی what is primary key اصل کې یو داسې field دی is a key which has the following properties دا یو سو properties دي اصل properties کم دی number 1 it cannot be redundant دا بچر تکراری کی نا it cannot be null خالی بباد کی گی نا it is system generated دیوا دا پخپل باندې جنریٹ کی گی it is system generated او دغه سے it cannot be duplicated redundant duplicated یو خبره تکراری کی بنا it shows the master table دیما ہمیشہ پارا master table ما دخی بل it cannot be edited او دے چرتا edit کی دے نشی it shows the total records in the database بس دور یہ ساری چیزیں دا سونا چماؤ دا دیتا پرائمری کی ہوتے بھی دیشی دا با تکراری کی نا ریڈنڈنٹ بنی تکرار ریڈنڈنٹ ڈپلیکیٹ پا دی نوزی سین جی جی آو دے شروع دی کم ٹیک so it is system generated دا system ما تو پہلے generate کی it cannot be duplicated او دا تکراری دی نشی it shows the master table برستا سوا ہے it cannot be edited او دا دے کسی changes نشی کی دے and it shows the total records in the table لکہ دیر تاس تو ویما let's see لکہ ماسر 1 2 3 4 5 6 دا پخبر چرازی کرا نوی تا منگا پرائمری کی وطوی دیشو او چکم دا کم خصوصیات مادی زیر کیو لکل دا چی پا کم ٹیبل کنوی نو آگئی تا فورن کی وطوی دیشی اصل کی دیر آگئی تا فورن کی وطوی دیشی that is called foreign key مثال تاسو لدر کما کزستان تراشا مائکروسافٹ ایکسس تا او مائکروسافٹ ایکسس کے یو سمپل اگزامپل تاسو لدر کما دیزے نا اسی مثال در کوما لکہ std name او دا سی ماسر سے فار ایگزامپل ایڈریس دا سی کنٹری نیم یا کورس ٹائٹل وغیرہ کورس ٹائٹل تو کدا سی سیف کم std info سرا نمالا دی یو میسیج راتی there is no primary key defined یہ primary key نشتا دا سرا وی تو غوال چی دیل primary key ورکی زوتے ہم ہاں it is highly recommended a table must have a primary key دا بھی دیر مهمه ده چی دیکھے تو primary key زان سرا ایڈ کے زویم بالکل ایڈ کا اور دا کلوز کرے سے نباس نگوڑے دے primary key تراشا اور زائل تنم لکم احمد لاندی لکم سجاد لاندی لکم نور اگرے مختلف قسم نمون لکم خودی ما سر دا 1 2 3 آٹومیٹک کر رکھیں دیتا منگا primary key ودا سکتی بیدش اگرہ دیکھے تاؤس چلتا تکرار لیدیش ہے نا دا تو گوڑے ڈیلیٹ کی گی چرم نکی گی چرتا پاکی چینجز کونش ہے نکی گی دا ما سر ٹوٹل ریکارڈز خیل رہا تھا بالکل رہا تھا نو مطلب دائر چی کم کوالٹیز پا دے کی موجود دی سسٹم جنریٹڈ و تذکر بھی لکی گی چی تکال نمگو لکی نو کمپیوٹر تالا آٹومیٹکلی یو جنریٹ کی یو در جوڑ کی ادھر ایک دن مذکر ہی تمگا پریمری کی ودر بیش اور فورن کی احوس بیا بتاو ستا ریلیشنشپ کی زوخیمہ چی فورن کی کمزے کی بھی اور سنگا آکار کئی تو بتاو سنا سبا سکتا پریمری کی تپوس کئی دے تمگا کانسٹرینٹ ودر بیش پا ایکسل کے تالا تاسیز ندر کئی ایکسل کے تالا پریمری کی کنسپٹ نشت دے ایکسل تالا دا بیوٹی خوبصورتی ندر کئی بلکہ کتالا آغا 1 2 3 درم کی ایکسل کے ہم تاس جوڑ لیشے تاس سبا یو کسوی دیشی اخو منگا خپل باندے جوڑو آغا منگا دا سے جوڑ کو چلکہ سے فار ایگزامپل سیریل نمبر دا زمونگا سیریل نمبر شی او دا زمونگا نیم شی دا سے منگا خپلم جوڑ لیشو چھ ایف کا چلے ما سرا دا ٹیکس کچر تا پریمری دل دا جوڑم کنا ایف کا چلے ما سرا اگر یہ چیز کدا ما سر چلتا خالی شی نما تا سوکا خالی را تراکا او کچرے نشی نرو امدارا تراکا سکتا
मुगा खपलम दा जुड़ू शो असल और दा बदनो रो बांधे ट्रैक का ज़रकुम अहमद सजाद नूर कमाल खालिद वसीम भाई तहार सब कंप्यूटर कॉलेज है सब कुछ सिर्फ लॉजिक की बात बनती है ना लॉजिक बजोड़े अले बदाकार के खो क्वालिटी पर किसदा अल तो 2 अल तो 1 दे देख इस दाम लिकलिशम डारे वापस से बिया 4 दिन और बियाम जो 4 लिकलिशम अल तो एक्सिस्ट तरी तना प्रीदी और न तो पाई के तकरार दा कॉलेज है मतलब dash they can use the concept stuff but we haven't some sort of things to go the Microsoft Access smart data server this beauty ra kai aur de tam kala concept bas iku da zamunga warat yuruwa inshallah sabana bazamunga practical session tomorrow we will start the practical session